سڵاو هاوڕێیان ئەو بەڕێزە پێتری ئۆرپۆیە وەزیری دارایی و بەرپرسی کۆکۆموسیە دەمەوێت بزانم چی هەیە بۆ پەنابەران هەڵبژاردننی پەرلەمانە دەمێ بزانم چی هەیە بە کورتی پێمان دەڵێ هیوادارم لێی تێ بگەین و ئەوەی دەمان هەوێ پێی بێت Македония са покасинале, отивара министери, кокомусени, puheenjohtaja тая. Mikä sulla on kerrottava tai annettava maahanmuuttajille, jotka pysyvästi asuu Suomessa ja he haluaa rakentaa tätä yhteiskuntaa? Se mitä haluan kertoa on, että maahanmuuttajat olette osa Suomea, suomalaisia ja te olette mukana rakentamassa Suomen tulevaisuutta ja omaa tulevaisuuttanne Suomessa. Suomi on osa kansainvälistä maailmaa ja tähän maailmaan kuuluu se, että ihmiset saa muuttaa, toisen saa tulla Suomeen töihin, suomalaiset lähtee muualle. Meidän täytyy oppia vielä paremmin kaikkien suomalaisten elämään kansainvälisessä maailmassa ja kansainvälisessä Suomessa, kunnioittaa toinen toisiamme, arvostaa toisiamme, toistemme kulttuureita ja sitä kautta yhdessä olla vahvempia ja rakentaa hienoa Suomea. دەڵێ ئەمە پێن خۆشە ئەمە بەشێکی لە کۆمەڵگای جیهانی پێمان باشە کە ئەمە پەنابەران دەربکەین لیان تێبگەین فینلاندیەکانیش دەچنە دەرەوەی وڵات ئەمە بەشێکی لە کۆمەڵگای جیهانی دەبێت یەکتر قبوڵ بکەین یەکتر دەرک بکەین و بەتایبەتی بۆ کەسانی کە لە فینلاند دەژین nykyään maahanmuuttajat, suurin osa maahanmuuttajat ovat työttömiä ja ne ei saa, ne kokee rasismia. Mitä tehdään? Ne kokee, että tässä maassa on rakenteellisia rasismia. Mitä mieltä sinä olet? Ensinnäkin minä en hyväksy rasismia, en yhtään. Se ei kuulu Suomeen. Meidän pitää kunnioittaa toisiamme ja kohdella toisiamme hyvin. Ja mitä tulee tähän työllisyyteen, niin Suomessa on valtava määrä avoimia työpaikkoja. Suomi tarvitsee maahanmuuttajien panosta ja minä toivon, että me löydetään tapoja, millä autetaan maahanmuuttajia kouluttautumaan, opiskelemaan ja pääsemään töihin. Tänä päivänä jo voi sanoa, että kun Raisiossa ollaan, että Meyerin telakalla ei laivat syntyisi, jos ei siellä olisi maahanmuuttajia töissä. Moni vanhus Suomessa jäisi hoitamatta, jos ei olisi maahanmuuttajia. Ja monen kylän ravintolapalvelut olisi loppu, jos ei olisi maahanmuuttajia. Eli siis maahanmuuttajat on oleellinen osa suomalaista työelämää ja monella tavalla tärkeää. Ja myöskin autotehtaalla mun vaimo on siellä töissä ja hän huomasi, suurin osa porukkaa on ulkomaalaista. Joo, tämä on hyvä esimerkki siitä, että tänään me tarvitaan ulkomaalaista töihin Suomeen, mutta tulevina vuosina, kun Suomen väestö vanhenee, niin me tarvitaan vielä enemmän joka vuosi työperäistä maahanmuuttoa. Kiitos paljon. Kiitos. ئەوە دەڵێ ئەمە ڕاسیزمی قوبوڵ ناکەین ڕاسیزم بەلایەوەمە قوبوڵ نییە دوایوەش دەڵێ ئەمە پێویستمان بە خارجیەکان هەیە ئەگەر کەشتی سازی ڕایسیۆی لێرە خارجی نەبان ئەمە هەستمان کردووە هەڵ نەدەسوڕە هەموو کتمەتا ئەو کارخانەی ئۆتۆمبیل سازی شەریکەی مارسێدس بنز ڕێزانی من لەوێ کارە دەکا زۆربەی خارجینە ئەگەر ئەوانە نەبان گفتی بەڵێ ئەمە دەبێت ئیسفادە لە خارجیان بکەین بەرحاڵ دیارە بۆ چوونیان مثبەتە بە گشتی بە نیسبەت خارجیان هەر ویستم بزانن ئەو حیزبی کۆموسە و ئەوڕۆ ماینۆس و ئەو شتانان هەیە لەگەڵ خەڵکی چاوپێکەوتنیان هەیە وەزیری دارایی ئەو وڵاتەیە و ڕەنگە لە داهاتووداگە دەنگ بێنەوە بێتە سەرۆک وەزیران بەڵام بە حاڵەتێکی ئاسایی لە نێو خەڵکی ڕاوەستاوە قسە لەگەڵ خەڵکی دەکات ئەوە جێگای سەرنجە کە لەگەڵ خەڵکی قسان دەکات.
أو رايسيويا لا رايسيوي كوب وينتوا روجكي خوش